Ang buhangku latam ni miriyo karito na pulong na parumo da lalodiana rokuna paluhanya atau patakannya nama padining na roko da papahurong kawudo do kambul taylu dalar kambul dambo lupalan dalar taylu kambul 5 mandalar kambul 7 ia duyaka napakanadinda bawana takai paulu hina paaunya na atu na parawira hina paninya lua karyanya na anakiada laki munda baningu papatakananya naki munda uwana amumbuhangku latamu na imiriku karito napadianing nuna yedu yaka ngaraya na papatakan napahamang ang garaya na kapalako na naluri. Ia batu nanu ladalu palaku ya nda ia baya pata ita ya lieling lahau sisi baya. Rukuna patarima halaya na taudamu ia bayana papaki dumana tanda rukun nama padian. Ia na ia duyaka nama harui ladalung buhang paluhanya papatakanya nama padian. Ang buhangku datang dari na ana wini na ipau ruang nang jakada tau Yahudi pada pahamang pakakaya mapakapuling rukoda padambuhang papameti ya di Paul. Na anawin na nuna nalua pahamuria ang patakan na ka lay Paul. Ngaraya napapiti parungo na. Dahil bayanuna na anawin na Paul. Naluang budi papatakannya rukun na paruang na hanggang laki muda na matay Paul. Ana-anamin ni Paul ya. Da iya ba panandulay ay Paul na ang dia din na marihi pa ihito. Ruko pa namanga ni Paul mieling lataw ya hundi na mambuhang pamilya. Ngaraya na papalako na, diraturambian niya, ninguway mira na mambuoto, lupang puing mahanggamar na pangalan. Dia batu nanu, demo bana, banapaluhanya, banapatakannya, nama padianing, lupa ka nang jadi mamulang, hama na hukum na papalako. Ang umbuhang kulatani beriyo karito. Mga datu, papiti wenyera, dangu patanggunya na maharui, na pangalang, nang jadi lata na hawiyang na tao. Rukuna patakannya atau paluhannya nama padian. Ia betenano nama muala dang na padian ini. Dan mana budi kata parimbu ya dan kata pelaku ya. Karena do mbak dawingi ramananya kanita lahuang apentanya. Ngara ya kawai na papalaku na ana wini ni Paul. Panapatakannya nama Pak Ieni, mata kata kikunya lalurin dan nyata. Kata patakannya nama Pak Ieni, ang kata palaku ya nama Pak Ieni. Amin. Malah kata ayat. Tomiri maningkul awal. Waking kamu kaparo. Kanimanunya. Laluri ma
mempalaku mania nama padeni holod-holodo. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.